Whātalo whātu le nei vaenga o tala fau o le tala mua. O le poa nā nei e toi tu uai le atunu o Singapore e le Parliament o New Zealand ia tui sinave maulu mo tua Christopher Luxon ina ua uma o na saini alo ia se whenga inga e mauti no ai le maua mai peo sua o ma pensini mo New Zealand mai I lea atunu I le lumana ai. E lua aso le whainga malanga le nei I Singapore le Parliament lea sa malanga whaatasi ai mana minsta wha moe moina e to lua le minsta o whaataua inga ia Todd McClay ma le minsta o tupe ia Nicola Willis. O le fiafio la sa na tu uai New Zealand e lea au malanga sa au fi ai mani sui e to aluas fulmale iwa au whai pisi nisi a New Zealand. O le nganga ma le wha moe moe au tu e ina ia sanga wha mautu ina so tanga aloa ia wha malo o tu nue lua. Ai mai se o ngaio inga wha pisnisi ma fe wha tau inga. O le songo fua lea na sai ni ai e Luxon ma le Parliament o Singapore o Lawrence Wong ia le marienga e alo ia ai le whenga inga lea na amata ta pena mai le masina o ke topo le tausanga ua mawai I le wā o malo e lua. O lea whenga inga e maua mai ai e New Zealand le suau ma le pensini mai Singapore ai maua atu ai e Singapore ia o loa tau whaatoanga a toa matau mawhanga o si mai New Zealand hei. O Singapore e whaalangolango tele I ai le malo New Zealand mō mana o ngā tau le malo sianga e pei o le suau ma le pensini e maua mai I no whanga e whaamama ai le suau a Singapore. O le tau e whaatoa inga I le vāo tunu e lua se furu ma le tasi piliona tā lai le tausanga, mai e lona lua I a Singapore I a tunu I whafo o lo pito I mamafa ma tele I ai Universia le malo o New Zealand. E tele tu ainga o loa o lo au fia I whaataua inga I le vā o New Zealand ma Singapore I le teimi nei, le mafua ai ona matua whaataua ina le vā whealoa ai o tunu e lua. O Singapore ai maalosi tele ia tina ai au fi ailenga o sia o vaina au mo tonga fitinga whaafo mai, ai o maiselenga o sia o loa tau I le maalosi anga e pei o le penisini ma le swau ai whaapea ai fo I mo masini whaatekonolosi. A o New Zealand e tā ua tele ia Singapore ona tina e tau whaatoanga ma le hofonga tau mawha. O lelelei ma le vāvalalata o le vāwhealoa I o malo e lua na sanga wha mautu ina I le whenga inga leana a mata tā pena maia au ki topo le tausanga teruai e ngalu lue vāvalua ai whapaanga ini a tina e te tele se ono. Ai le ngata I lea na I oe fo I tai o malo e lua e de tau na wha au pēa le whela ua inga o loa o pito mo mia I taimi ni wha lawelawe wha afosei a toa ai mani mala whaale natura e ono tula I mai. O lea tūlanga ua I loa ia le au ngā tele ina ua tula I mai ia le taua I Iran ina ua osa fo ia Israelu ma Amerika ia lea malo tele I le whangaloa o Peresia. O whaitio ina malo si e whaia o ngā mōmata upo e au whiai le musika o le tekonolosi o le scienisi whaapea le tala whaasolopito ma le PE po le physical education I ata whaateitai ia ua tuina mai le malo mo le whainga o le curriculum e te tau na whaonga e au ina ia ma tā upu I le tonu o aonga. O manatu malangona tustusia o whaia aonga e pei ona tā ua I se lipoti le wales whaasere laua New Zealand na tā ua manino ai o le curriculum mo le musika e matua le mo whai lawa na awa oina ai o le whaasai nisi po o le science ua matua ova I le tele o vaenga ua whainga tā ai o na awa oina e tau maiti ai o le mata upu mo le whaamalo stino po o le PE e le tau ono toe tusi ma whaatu langa a toa le ata o lo tūlai mai ai le teimi nei. Mawhaina e whaia aonga whape whainga tā ma tele lave o le tū whaatasi o siwa ma waenga e pei o le drama ma le arts I le curriculum. Ai o le mata upu e au fi ai te konolosi e le ngata ina whenumi ai e le au ngā e le ma whai o na whai. O le vai asu taruai le na whaamuta ai
le whaatara no ina o ata whaataitai nei po draft se ono, mōmata upu e o ina aita maiti, mai le tausanga mua o i le tausanga se fulu. O ia ata whaataitai e pei ona whaatulanga ina mai le matanga luenga wa onga, e le manino ona o le tele o le mau whaamtalanga e tusa o le whainga e le tau i whaia onga, ona whaatino ai le awa o ina o te maiti, mai le teimi e ulu whalea ia onga laiti, ma wha solo tua i lava se i o i le lua tau sanga mua o a onga maururunga po le secondary school level. O se teimi o le tau sanga nei le ma na o le malo e le tau na wha mautu ai i a curriculums umanei mo le wha moe e le tau na amata na wha onga e a onga mo le awa o ina o le science fau, wha pēr le social science, so i fua malalo ina a e whapea mo le whaamalo stino i le tausanga a sau. Ai o le tausanga e lua hawhi lua sifuluwalu, e le tau ona amata whaao ngā ina ai curriculums mō mata upu e awhi ai te konolosi o le arts ma le awa o ina o isinga ngana. O le tele o pule a ongana o lātou whaalia, ua wawe tele le teimi ua se ona whaananati ai le whaatino ina o ia ngā luenga e le mata ngā luenga. Ai lea ua whaai mai e le minstawa onga ia Erica Stanford, ua leo toi mamau nei se teimi, ai tu ina maisa na wha linga alo ia e tu sai o curriculums fau mata upu le tau o na aoa o ina ai ia le whanau i le tonu o pōtua onga. A lipotia mai le siri atu i le whaatonu ina le maualunga ua si itia iai le tau e whaapipi nai ia mita o le suawai i le tonu le lau mua i Wellington mai le tau na mua i fua nai i le tausanga e lua afe lua se fulu. Whairoa mai lea tūlanga le pūlenga fau o iei nei o le suawai mo Wellington le whaingoina o le tiaki wai. O le tausanga e lua afe lua se fulu na fua ina ai le tau atoa e whaamita ai le suawai o Wellington i le se lau wha se funu ma le wha miliona Tala. Ai o le teminei o le ua o atu le tau i lau wha inga i lima se lau iwa se fulu miliona Tala. O lona winga o se fua wha de tau, pe tusa le ma le wha afe ma le wha se fulu tasi Tala le tau o le mita e tasi, mo le au wha inga e se lau wha se fulu ono afe o mita e mana o mia o na whaia. O ia foi no mela o matua fai tio ina malosi e le whaalapo tonga le au whailafonga o Wellington le whaingoina o le Wellington Ratepayers Alliance. I se whaasilasilanga tustusia sa tu ina mai le Leo James Ross o le whaalapo tonga na ia whasilingi ai pe mafua i se a o na le mawhai e pūlenga whaaloto i whale o Wellington ona tau fiofi le tau o ni ngā ruenga te tele whaapenei i le paketi Sāmoa i fua i nai. Na ia whaamawhaina o le tau e whaafe mao na tupu tā la e whaapipi ai le mita e tasi o le suawai o se au whainga ua ova le lewhetaui mai le te tau o na talia. Na ia tāua ai o le tau e sui ai ia le mita o le vai i le aitele o Aukilani e whaase lau lima se furuta lai le mita e tasi. E tusa lea ma le whaaiva i e taimi e tau ngō fie ai nai lo le tau lea ua whaaulioli mai nei mō mita o le vai mō Wellington. E pei ona si le fia o le pūlenga lea ua iei nei o le sua vai i Wellington le tiaki wai ua sui ai i le pūlenga sa iai mua lea sa whaingoina o le Wellington Water. A lea la ua fisili e nei e le Wellington Ratepayers Alliance lea o ngāna whai ai lea suinga ai o lea ua mai tau atu o wha le tonu lava nei sa iai mai le pūlenga mua ia foi ua toe tūla i mai le nei taimi. E luas 45% ua si itia ai le tau mo uta whea vea ai e se tasi o kompani tele wha le vāo mā lo le AP Moller Maersk e mafua ona o le taungata ua o iai le tau o le suau ona o le tau o i se sa e tūru tonu. O se whaari ngalo ia mai lea kompani na tau o mai ai le tūlanga whainga tā o na tau tāo fiofi lalo o le tau o loa mauta whela wa ai wa o loa maisi ala o whela wa inga ona o le luas 40% o le suau o mo mia mo le malosi anga ale lalolangi
e hui mai le vai nuu o le homos, lea o loo poloka nei, ia le wheo inga masani o waa o loa ona o le taua. Whaelo mai fo ia le whaatonu o le whaanapo tonga o kompani e whea ngai mo le tiute o loa, whape ai le whea avea ia o loa i New Zealand nei, le Freight Forwarding Federation o Shirley Kennelly, o le CTI o le tau o loa mauta whea avea ai, o whapeo na awhi ai vaenga umalava o New Zealand le teimi nei. Nei e wha mawhaina fo i o ia si tanga uma, e moa nea le ata e amo le tangata e wha o ngā ina se o loa, i le teimi hutu ai le taamale i le pāmu, ma le teimi fo i e wha tau mai ai se o loa i se whala loa ma se supermarketi. O le la fonga wha au popo i lunga o le tau o le sua uma le penisini, o se whainga wa a fia o mai company ma wa o loa i le laulangi ato i le teimi nei, ona o le tau i Iran, mai o le mafuanga au tū lea, o le taungata ai o mea umoile nei teimi. E au hi ai fo i e tūlanga i le la fonga wha apitoa New Zealand, lea e ta ua o le intermodal fuel fee, e a fi ai le whea ave i o se pusa o loa po se container, mai i se wa o loa o le sami, a ngai i se no fuafi, po se tawale fo i lunga o le fonga ele. Iai se mai fau o le misela ua maua nei le tono Wellington mai ua whautu i nai tangata sa whai ainga i se whale ainga i le pitonu o Newtown ina ia wha te wa mata i tū le lei le ono a fia i le wha mai. Ua atoa i nei le tolo tangata ua mauti noa le maua i le misela i le tonu o Wellington. Wha i lo mai le matanga luenga le sui fua maloloina o le mai faule na e feso tai mas tangata sa fai ainga i le fale ainga fa apitoi me ai mai le Mediterranean ingoa o le Trattoria and Deli i Newtown a fia o i le misela i le aso se furuiva o Aperila fa ilo mai le lifo mai a Richard Vapon o tangata uma sa iai le tonu le nei fale ainga mai le afo le lima e anga i le afo le valu i le fiafi o le aso e pe ona tauas fulmoleivo a Perila o le tau nei o na amata o na maua i a unga o le wha mai o a unga o le misela e a fi ai le mangeso o le tino mai fautuaina tangata unga e ono a fia ina ia nofo i le fale ma sa ili se feso swani pe a fai o a mata o na a fia ai o le teimi nei o le se funu la fai o no fuanga ua masalumia le ono a fai na ona sa o iai tangata e totolu ia ua maua le misela mai ono wha popo le a wha inga pe a uma ona visitingia le mai fau le pe ona lipo tia mai o a unga masani o le misela e au fi ai le tafe o le isu o le fiva tale mangeso o le tino pe a uma ona maua i le fiva ua wha amanatu mai fo i le mtanga ruenga le sui fua mara loina o lo maua pea i le tui pui mo le nei wha mai o le misela. E le aise tau o le tui pui le nei mo ta maiti uma i le loifo o le se furuwalu tu sanga le mātutua wha pena fo i matangata mātutua e anga wa ai tonga fitinga mo ngā se tu mau. Ua wha maonia mai le mtanga ruenga mata aupu wha aloto i whale a New Zealand le DIA po le Department of Internal Affairs le so lo iai leo le tusa o le afa inga o komiti wha ai tū mā lo sa iai a le komiti wha afoe e pūlea ma wha afoe ina le ta alonga whai tūpe o le loto o New Zealand. E le ngata ina wha amuta ua le o to iai ni komiti wha ai tū mā lo. Ai u wha pena foe na so lo iai ma komiti wha apitoa ia sa whea ngai ma le sua ina ma le pasia o tālo saka uma e tu ina atu moni fsosoni tautupe mai le komiti whaafoe o le loto o New Zealand. E se furu ma le tasi la whaai o komiti whaai tū mā lo, ai ono la whaai o komiti whaapitoa, whaapea ma le komiti tele tasi sa iai o le pulenga o le lottery o New Zealand. Ai o le la o suia nei le na o le ono komiti whaai tū mā lo, po regional committees, whaapea ma le komiti tele tasi. E iai ma se soa komiti, mo le feso soani mo tupe maua, mai i ta longa whai tupe ie whai e lunga o feso te inga tele wawave po le online casino gambling.
Whaelo mai le whaelo tusi langolango le mtanga luenga o Hoani Lambert, o swinga ua whaia nei, ina ia whaafaiingo fiai ngā luenga whaia le komiti whaafoe, mai a mata ona whaamamalu i le aso mua o Iulai. Sa ia whaamawhaina o ia swinga, e lea a fiai la whaio wa ngā tūpe, e mawhai ona whaamatu ina mai i Fisoaswani le loto a New Zealand, e le sui ai foi maia inga matuutuunga masani e taro sanga ina ai ia Fisoaswani. O le a whaawopea ona lima, o le a whaawopea ona lima ta ina le whaasoaswaina o se leni mai le komiti whaafoe le loto a New Zealand, e le tūla fono e pūle ai tā longa whaitupe, le Gambling Act, o le tausanga i lua awhe ma le tolu. Ua whaamawai mai lona tau whinga le lisa teitei whono o le whaaraboutonga e pūlea maketi o me tau tūpe le Financial Markets Authority ona ua iloa i se suenga e polokiki ma whaaitu au ona manatu ma ona lango ona whaalia. O ia leo le li ingo ia Craig Staubo ua whaamawai ina ua uma se suenga na whaia whaamautui nai le tāla whea ngai o ni ana whaamtalanga ma ni ona manatu whaalia ma le tūlanga tūtu atasi le tau ona iai ia le whaaululunga o le whaalapoutonga le nei o le Financial Markets Authority. O le suenga le nei sa whaia e le mta upu e pei ona fiai le nei le sa whea ngai ma le tamaita ilo ia sinia ia Wendy Aldred o le KC. Whaalia mai le Minister of Business ma le aia de tau o tangata whaatau o Cameron Brewer ia lona talihano ia leo le whaamawaianga le li te whono mai lona tau whinga. O ni manatu tustusia ato ai mani saunuanga a le li nei a Craig Staubo e whaade tau i le tūla whono tau whaofi le Treaty Principles Bill na i loa i le suenga sa ia matua vi ai le whainga malo ai matua whai tio i le tua ngai. O se ngai o inga ua soli ai tūlanga aloa ia, mo se tangata whainga aloa ngale malo, e le te tau o na whai tu au, pe whai loa ni o na langona i mata opu whai o malo. Mai le Pasifika, o whai unga le tu mau o whai loa mai o le whainga palo te tele le motu o niwe, watangi ai, o le to tele lava foi pule sa iai le parlemene le o whaata ape o le tunu na toe manuia mai i o lato i tū malo. O le sa na te nei taimi New Zealand, a le asto na i lea niwe sa whai ai i le palota tele i le neitau sanga a lea tumotu le Pasifika. E to a whaas fulfala a whai o sui tau wā, na tau wā ai mo no whoe lua se fulu o le parlemene, lea e au fia ai sui e to ono e filifilia mai i le lola lautele, ma sui e to o se fulfa e filifilia mai e nuu te itasi po o village representatives. O se ripoti e le PMN na ta o mo iai le to e tula i mai o le li palemia o lo iai, pesa iai o Dalton Takilangi, mai i lona i tu malo o alo fi saute. O le mai ai o le whaitau ngalo ia, o na alo ai leo le palemene, e filifilia ia seisi palemia e so ai o le atunu o niwe. E pe ona sila fia o le motu o niwe, o se tasi o tu motu o le Pasifika, e pulea e i la tau lava o la tau malo i lalo o le wha manumalunga a le malo o New Zealand. O fiti le atunu o le Pasifika e au pito i te le tūlanga le lei ma le anga i luma o iai, i le whaatūlangana o le saolotonga o tangata tūstala o le laulangi i le tausanga le nei lua awhi lua se furu ono. O le whaatūlangana o atunu o malosi ai maamana ia le lei, ia le saolotonga o le au tūstala o le laulangi mo la tau matawhaioi, e pei ona whaamao popo ma whaasala lawina mai, e le whaaraboutonga ta ua o le Reporters Without Borders, ua tūlai mai ei fiti le nei tūsanga, i le tūlanga lua se furu ma le wha, mai le au whainga se lau walu se furu o tunu o le laulangi. O le tunu o Papua New Guinea, ua si ae i le tūlanga fitu se furu tolu. Ai o Sāmoa lea sa au pito te le pa u i lalo, le ua tūlai mai nei i nei tūsanga i le tūlanga lima se furu ma le wha, ua wha amtaraina
o se pa o pito mau ai leo le tūlanga o Sāmoa taluona a mata whaia ia whaamaunga i le tausanga e lua awhe ma le lua. O tonga ua pa u i le limas fultasi mai le tūlanga whaasa furuono sa iai i le tausanga na te anei. Ai o New Zealand ua tūlanga luas furulua whaatusa ia Australia i le tūlanga tolu se furu ma le tolu. Whailo mai fo il whalabo tonga le Reporters Without Borders o se teimi mole nei ua palasi atuai le siri atu i le awha o tunu o le lalolangi i ni whainga tāma ni whaafi tāuli o ngaonga i vaenga SS o le saulotonga o le ngā ruenga le autus Tala ma le au whaasala lau. Ua maua le tino maliu o stangata i sa ilinga sa whaia mo le lii e ngo ia Nathan Green le ana lei loa mai i le nu o motueka i le masina o Aperila. E tari tonu leo o le tino maliu le ua maua o le tino maliu o le neia li o Green pe tai o lo whaangasalo pēa le i uma i ngā ruenga masani e wha mautu inai le tangata ua maliu. O le tangata le ana le iloa o Nathan Green e limas fulua te usanga o le soifua o lo ngata mai la sus fulfao a perila o na maua lo na ate i se mea pue ata i le awala sa savani ai o ia ma muli ane wa ai ai se tasi o le tunu a o soifua pēa. Teimi nei, o tu inatu le nei mata aupu mo su enga masani e le ofisa o le pule maliu po o le corona. E luani mafui e feo lolo le malolosi sa lui na ai le motu i matua New Zealand le waweao le afsana te nei. O le mafui e mua le sa wha mawina le malosi le numela wha i le masini fua mafui e o le onga te tonu sa iei lea i le sefulu kilomita i matu sifo le ai o Porirua i le Sami e la talata i le motu o Mana Island petusa o le kuata te ai le tolu i le waweao. Ai olona lua mafui e na whaamawina pe tusa o sfruio minute te ai leiva i le tai ao o le sa mai sa o ngā tonu e tusa o le 5 km i sifo o le nuu o te Aotearoa i le talawhatai i sae po o le East Cape. To te le la tausa whaalongoina le lulu malenga lulu o le whonga ele i le taimi o ia mafui e lua. Ai ele i aini li poti o ni mea na wha lenga inai ua wha ilo mai le nei taimi. I tālonga hoki wha le mao ma loa le tu pao ta mai tai na tūlanga wha le Black Sticks a New Zealand i le tauwanga sa Hawaii i le ai o Shangsu i Saina. E lima tunu una tauwai le ta amusanga na sue ai e New Zealand ma le au o Saina le pine apa me mea lea na manu malo ai saina e tasi i le ai. Ai il tamisanga atoa e lua malo na maua le Black Ferns al Black Sticks ai whao na whae ina la lea la ua se atuai i le tūlanga lima. O le tawanga le nei saina o se vaenga o tāpenanga le Black Sticks mo le tamisanga o le ipu o le Nations Cup lea o le a tarimalo ai New Zealand i le masina fau o Iuni. O le whaiunga lea o telefau